You are in love with someone. The truth is you are mine and I am yours. Bedianko, eyawa. Bedianko, eyawonkwa. Me ajewa bosu. Uni baby arako. Si domina mindo ubie. Enyo no anka asumdi ofiase. Enti am mebusa bibi koswa. Anase na mama mehu hawa me be check to ni ma because me pede de ofiase. Me be fi ha. Thursday ana me no ho. Adwa ye den. So ba say obeji chop woni meboa. Nse no wo ya we. Enti se kana me nye obi a bia meji udi a senga meka sa wo mpana na woni ne ye bibi. Enso man suspect wo da. Me kura me kun bi ma wo. Na wono ne enti e ma ne timi beka sa nsem hu na kire wo ne se. Wo kai se adwa eba ho se ma ne sa chop money hu nsem se asem ya mekan ya. Eno ono afre me. No se o mame. Eni sa ge wo yachi. Na fie ha ye wo yi de. Se ya no ten konkonsa se ya banchiri. Okwa ha, no wafa ha, no osen ha, no ke kan krofo tibom. Nti ne ege ne ye no ma me nu meguma ware. Nti wo tumefo. No ken na me de me da na se agya ne papa mu no. Ena dey one ne yere nsensem wo mo sori ana o mo kokon na o mo ye. Ena me nso me twam na me hu se o wrafie. Na me so o ena we dia bra. Se dey no tumefo ma ne ye yi a me nso na me nso metuufo. Una msumeti tu anim se ntokwa na ya mko e wo fie ye mo enye fine mo hyeden mo na makomo ntokwa e na msumeti tu nefo eno na ge ya be pie so a wo de abeto anim yo enti so obi be kan asem ama wagi nipa na dia no no adwoa tia ka asem agini o kan na dio wa ya de ama na ha no eni mi ho ya se maten me sawa na me odam so me do ne won sen Mesro, Odie, Bria Mamma Niema, Mesro. Guy on it urbanity. Miss Minonity. And any could reach a baby match uncle who you not say auntie. May make quite a minimum said Bonnie Bien, but or born in it. It be a wound said a biomco. A chankuchanka crocodile tabao, so Miss so. Is it Diana, Jane, Bow, and you know, you two are here. Medo waka mate me kura hise menini ngina hobiem eya futu no di tu me na me nsumi tu ne fu bi nti 1-1 draw nti me de menim se we ka fa confusion we nyina ba ti o de me sro waka mate no o ye ni hu ni pa bia otete ni pa ntem but e futu no se tu okama fu wa hi fa wo me di masema me if it's a time for sorry atia me what me sabra ko to me na dongo bi mu wa Nesu mini musawuni amwa usenya me wo baby asa wudi abanyanya ko pomehwewa Dima foko me koma me Fize wana me hwewo Ya Eradi me dawo Mami Obai ma who sister want to say Su sister want to say to so subai O kan sadia udika Sanse nam ne wahunu nti ena ema wo kase nko eti sem suba oba pa me soro ma me ne won kasa kakra ade ede ba asem de o sister na mu na emeya ena na me so na wa de wakote bia bi mu sei aha me akura me hu se no wati dua bi ase ema me ame ye de me confronto no ka kire ne se bibi asi bia no me ye sorry on fa me born in de enche me na me nim se o sister e de ya won tene ye make nti na me hu an pese me ye de me jina na me ni udi nkomo na me ka che o se ne asi bia no my sorry oh me no ya chop na odi si mi so amana si ni so na se e de ade say bia wo na onim kwan a wo na wo sister fa so di nkomo nti a wo na wo sister di nkomo na se ne ho tona na wa ka kire ne se me ye sorry manu me ho nti wo di se me meka sister hwe enfom so ne de anya abawo eno so nkire se so obi fum kuma obi nsum fum nja woni we bebu yi de bebu awate da enti sa woni me bebu no bebu awo ohima agitum se maye bone bra wo ti ne sie me bufu ye me hino won sanka woni bibia ko afiri manu so kokora dada na nshanka so me ma me nka me ma me ka na beka san kwasa se wo ya che na nka obete wate so se na wo tie na wa ye se kotre na me sister mo a we mpagya no e mo wafu ne wafu na e pempim gina hoyi ka 3 months na wa wo no Mrs. Town show na wo fa nko tina krokesiem e ma wadwuma anya atese mu behu trumu no ama wo men so na wo di kwase asem onso wontimi nko wachi trumu nti onso wontimi nko wachi minim ne e bo fa mani so unya hu hwe enye ma adwene se nka me de medane machi ama o sister na wo kire
ade a ba ma adwene kwa me akra ma da adwene o ma adwene wo saa me nti ase masa bibia ni wa fa wa adwene eye bibi o nye o hwe wo awusu ene o bana ayi api oba me ka nye o sister ya ma mi o okay ya ka na sister fa na me ka se nye ya bra sa na yehu o hema me gidi se me yankasa ne ba na nye normal ene de nye bo sam ya na yehu hu bia nu a wo yo wa wo ni pa bone ni wa adwene fi ya se woni ma original ho no wotu ma adwen aye se woni ma original ho enya me ntum se be wo woni abo na butra asem na aba wate enti ai asem na aba enti ai me suma se gina me ma suma se gina me na ko me baby ma suma se gina me so ade aba no me manu me ho bra am so abufuo kura ase oba hema nya abutire Yesu Kristo kura na se Nyankopon kura boy e ba wiase no hwempre dodo aye aye fom enso ya wo de che Yesu Kristo ni Yesu Kristo wo ye dipa onye Yesu Kristo enti wuntimi fa wo no Yesu Kristo me e be compare bibi wa ase bra wai bra men shami bia mu ne menya sa yo yo bone no so nunu hu no ka bone so na me nya kwan no bone a bone ya asem na aba enti ai asem na aba enti ai asem na enti ai na wo so na me sister akọ start bia rem enya wo anka obet say akase na ese na oye wunti hwede waye hwede me sister aye me sister aboda ma say on asem abeka bia krampo won ti wo manu me ho manu me ja sa wonu no ja sa de ma na me keka kan se manu me ho wonu de ba wonu no me sister no wasa na yare wonu wasa me sister yare sana yare so wonu ya butre sana yare me ye de ma sana yare enti wonu na de na ade na kosi ye wonu na de na wo enti wasa me sere bone fa che wasa me ma o sister hu se ne ya ba nyina me ye sorry ma jemfum bibi je jow am say subi na wutim crazy bi gu wadwin kana me mpa match so mu na enso crazy gu wadwin mo me mpa match so ma rawe ba chunwa afi me ni mabusu afon kra ba chunwa afi me ni mabusu afon so ama me sister yeti ama na dane bodamina manana ne bodamini ya na ye ni atopa bi aye beje wo atum me ka tro ne aka church na ya fa che me wate enye ne me pe no enye ne me pe no ma jemfum so ni nyina aye dai ama me ho ya sadachi bi no wan hu me bi mu a ma jemfum so atu hu bi ma ko da dudu ma ko kra obusuafo me kra ye enye ne ba ye be hwe so sadachi bi hu bi ma ko kra obusuafo enye na ba kra ye se hu na kwa sadachi bi wa hu bi ma Minister na ma oje mechiacha oda ni floken no wa wunti ana mama bi ma ba wi asem yin pa body ni sa ma me anya me bo apaye o ja asa me person no e was so tin no ma bi asem person be ka asa na mama tie ene bo apaye na wa bo apaye ene bo apaye na je ba de anya na da fra fa no ene na da fo the best friend on the free edi agofin ko ene na on no kwa ware ni e bo fa mani so tu ba say ede na bo fo tu ka say o sister wo hu mi na ma font say gbelewu na me ye tie ono ada roma ma ye tintin o sister ya ma me ntimi ni me wa ya ma me ni an so de o ye ma o so to say ne tu ni empui mi sister ko je o yo ba fo mi sister o se jalabi akwa hu ne tu wo o jalabi a se no kwa hu ne tu wo ya fa che me wate bompaye ma wate bompaye fo bompaye ma mi sister bompaye fa bompaye ma mi sister so me bompaye ma wo to oni mpaye bi bo Yankopo hu mmobo no mpaye fo na so baba ma mfa se yanko wu mu ate o chire up and down see so bachi so memu hello baby so bahanya bon ese mu din komo kakra bi unu fi se me no tnaye unu how I spend it ewo ni nyina che se obedomintia eno na ma me yesa ne ma we nyina ye de edema ba metumani ehwe achi nso ha se o sa ne be ma foforo na ye de ewo ho enti ma dwen hu se the time se sa be ma no we ni free wa akwem na ne me betena se oba na okunu because ma bra ba ma bo nyina no se be oba na ye te a de wo me ne wo ewo abusua enu ntina ma free wa me do ye de aba because sometimes me da ho na ni minchia ya na eha me oba wiane anopane na okwa enwumre so ya na me hia wo nchen ntino mesel se ubetu anama o sa de no ade atwetwe maso pa asema wo kan dia se ne me adwene no saa na akoye se won so wo adwene okay asema wo kan metu ho anamo wow bi guso kra denden ma
eto we kwetimi akasakasa wo mene ne ntem my adwen se kame maame mu yensi nkunya na kontru nkotwere baabi otwere but we winning abusuafo de wo free mu ne ye ka wotie awuram saa na maame fo mo mpa awaleja yintin ha timi no ma da adwen ho se kosi enkosia na kode nkoda minim kwan a mefa so yi na free mablabo on de se bibi kitikiti ade a kire se ne bo onya din eye se bia wankasa de ye sacrifice se wumpe obi wo wablabo on the for your wankasa wo memory wa wadwini nti on kra da se brother ada why ma we meye wadwendwe kra ma misire usika e metwetwetwe ho wo so de a wo da minim kwan a mede be ma yi befa so eye de ketekete mate so aka mate enye se bia aseme pressure say ye niam person be but anana wo kase wo japade ne yeah even if kra se be ma Toland na oba ne ka prenka ho na enso wo be kono do oba ni dia hye pipa so ade emi ho wo be ma ho na maginjam kra filia ma be ma kono ye saade no ase ma so aye na japade atim fifiri abre no na wo ba na brabos my wife to be no de ni dia hye pipa no so bi ye kwa ante no se bra me ne na bre enso anya hwe onso anya ahio bra wone na bre edufo de enti bra sa wo hye manumonyam kase de me di aba envelope ne so a bra de na wo hia free me ho ade ba akopɛ no ba ma hia okay me fan se ya kan kra ye enum yensa ani die ebuo anade aya se komasa we so de me fan ka me wo da meginje mama na se na se kra wo jeje mu ba na enti no kra de nkasa ote wo da okay inti be man kra de na sam kra de man nya wo burden why inti so se me ya wo di problem wa japade da mi si dan bebre companies bebre ntemane ha because when baby mema de sane nya me boye say ye me ya de ne mfa ntema so mo mle mama sanity no ba nso me dome wo nyinsen mu no wo ba nyim boso me nkon nti na ma akwa wo so mo tia pinisi no na wo kra de sa pinisi no sikenti wunti bi me kra de me pe stream be funi bi no ye wo nsu mu ni problem na mo fa ni swim bef fun continental na de na ante for moda so betimi ama doctor pa efi na everyday bi be check problem kra na ye say ya continental hase say ya ti no de me pa na de ade hia na odo no mate odo de nsu why na be ma de wutua ma abotom hu se oba ko hu se wonsa no ahia chese wo bo hyrema no wodi so na me ba na sister Blanca minya kapra kenya ne se wo kan ya na mabai na bi de sika de o so me ko nyina mfifi bone na ekote me kwa minya ho ayi bia enti da be na ba ye ready nanka ye ko shopping shopping yeah ana sanka enwumre kra se me sisa woni am enwumre se betimi akọ woni problem se mre wo ho so betimi am akode a mre wo na o kan we o kan masuma enkwa no mo de ko fita yeah enti no enti tambe na benya ho ebo be eye range na na se won say range ni de me ka se omfa ko fa ma me mfa nko baby nti se me tuareg no mu na se no mo ko ya to parking place ni ho but you are boss say pa me kwa me asam by de na me o ba ti se me aprega sa adwuma bi en ho no ma me ye kokonsa ene kwa de medical ho de ko fa adwuma we ato me ho so ene pa wan kwa na me ko bele no one city radio huma ba wate na me di konkonsa che na me ye die nkoso one city kra kama mi sugari nko free be na wa me asem itwa wo ho munye kwano enko yi wo munye adio twa bu fa so pa ote de o kan nyina chapter 7 4 verse 6 1 to 7 hon that be na fa ko fo ni enja
to ne nam ha ompedwuma bi nye e kasa ye adwuma wo se ye yew nyame wa no den da mafo nsem no hwiahwia so hu konkonsa na nka se se woni ne ya da na wonti wode banti bi si wutire so ana samina bi si wutire so e fa adwuso market sanka yew wodi anka woni wate enka me mani ya manyina dua bo bread tutia behind na wa bo bra na wo ni ho he se ndi dan ya cotton bunch so clean am eye me pese me mo adwuma so obeye dia enye easy tax o me dey so nim say ade dey anoka me abre utie me abre pese o ya ade bi ma me se on kanchira amanfo wa no ni nti oh Jesus onye dide wo ho a sisi ya me ma uska ba Allah jade wo ye no na me no kasa me ni udi nkomo na udi nyame ba mpe ma hu se utwa ntro a Christopher most na me do nyame mo na enye no nti se me nkasa den haish minka promise apa me so mawana to favor ode anto so ha na meti yonko okay ode winim pese o ya ade bi ma me ska na uhia nti na me bre yo ska na uhia winim afi amobbo me bebrebe no obi amo wa na o ye ho sa pese me ma uska e ma 1000 Ghana cedis sisia na adwuma na me pese o ye ma me no hwe se wa anya ade no ana meti wo bia no a me ka bibia me no mienu echu amenka e wo fi ha 1000 na kan ti kwa me ewe tamile crocodile tears wo bi wo winim de ento aso me pese one me yiresta one ni din komo me so free me chenko echu an ti fa dwun bi tu ni tirim on se si amene no start eyi hwehwehwe ma se ye ko nti se na adwen fa kwan bi so ka kire ne se metete no nti onko no ho ofe onko pebe ma foforo echu an kasamle on sala adwuma we 10 million na me metimi mo bi ya de kwa na se onku no ho na we keke me mpamo no ma ne ko kekan se be bebe na mi se uzo 1 2 3 4 5 Umpa wanka homa nya 1000 wanka no fe lori fe tie me echu ami se menka wani bo na nya mo na tisi so ho mpe ho me say echu an me tie me nti de me ka no kwa ni sa pepepe ma timidi sisi ekura me adwa me pesu nipa de sene bia beti bi echu ami say sisi e wo diska ne hye me nsem a mahu a me ho so se ene me to fa ni don simonti me ya asem me Esther me odi yan tonche nnu anwumre ne wasesa so about the first of the buy e say me ko people let black back back asa o pre mi hunu say asa o nye sade ni bi say me ye obey sika no komodim ai de fam ye na me ti wo ba shada to bubo mo say 1 2 wadaje yes aminyo ene wo san o bre pa o yes aminyo wunni 100 cedis kura da ho 1 cedi kura me so kura sa esa nko no pipe pipe so de obe nom de awon nyame ame kodi konkonsa 2 kodi konkonsa 3 kodi konkonsa 4 kani nyira 5 asebo etu nyame nsho de baba mekokoka why wala sa o beto mo antu wo try me na mesum ko ani wo me wate me kai no etu an eno ana ye mame Bedianko eyawa Bedianko eyawonwa me ajewa bo abo me nkwan Lori di mami. Di mami. aduane de wonim no a Na sisi enso kwa no me ne won tamo hehe ne kwa ye twa so. me gura me ntimi biem anigi amene wo mu yi wo share da saw de ntokwa ba na ma share da amene me ho ato o mawu Me kura be fama. Be fama. Sisi no sani ye betene ne yenye to sani first ne yetina hey yenye bia ye di yenye bia ya no nsu obi me hu ye ntwom wona wa kire me so yo ba pa na de bia ntokwa ka ya dai o jire pa hwan ne benya ne bo den sina hwe de pampo no kre hwekwan me fa so a me ba be hia ho na o haw ne amane nkakra kra de e ba ye ntem ye be ya atamfo ade wo do me sei onyema e do free makome me se enura kra wo ne me kasa ese bibie nya bibie mu no kwan a wo fa so jema baba wo mpam kra na enura je me nsem ever since me ba mi wiase
a mehia me ne mma ehia me ne oba bi ehia oba wona nura wo ma mu se sa empem agro de enye wa na menim se de me ka se eyawo enko an ehia no na de na ka se no America nya na ka sa agro na medi o de blog na yiye me ho adwuma na dibia oh didi odo didi mame oh didi ado hanki ne kra fansa tum na didi na didi odo didi wi akokọ nsa no wi akokọ nsa na wo no na wo edosun edosun ehuri hu na ma wo yam me madidi sa me ya wo so ko twa kakra na so mami ni medie na wo be ko ezi ko che ti wi na mo no odo wi kabi mame wi ni nyina me ma we medie ma we medie da che didi mame wate didi mame na si no me no ntam ne de ani ma de pe beef ye ma odo ma wi bi ja ware me cheye wo de no me so ma we medie we mame why we ni nyina o won dina wo san kwan guso na adjusting tem e wo ye fun so ye twam no entwam se me cassette dia wa fa cheme odo me mfanche wan kame nya aduane ma woda intimidate ahwe wonti na me yi me yam se me ye aduane me ye aduane ama da che hin didi mame dini nyina ye ti fefe aserie wo ye ntamunya nefe wonam kwa na wo peace of mind da wo de number bia na ko ba sento kwa che se wo ba fie kwa wudu ha no na wakoma etu ya soro no ade nka wo kumempem ade na wo ye bia che won na se nam ka se ma ye ho adwuma unya botre ma metete wo nantem sa ade se be ka se mo ye me ka se me ma nya me ma wo so eno me hu sa se no woni me ntam ai fine no na no me fa kire ho na mko hu me yonko abebrese sa boy bia me ba ma be hu no na abebrese ana wo ma me kraman dua jaka be ma na moku ahwewa eti wa ya on se bra 2 hours na me wawa e ba o ma chi 3 nyina na me da so ye se na da katapila kwa na eju kwan kwa sanka inji be break you so wo so wo mbre me na me che bonglis me che bonglis ai sam ka se menye nam ya wo mi bi mind wo ma mi ye wodo hwe me ma shada na mato opunu ma serve wankasa we de akoko kabi wodo didi mame me an menum atu me an menum atu bibi anya makono bi didi mame so de anka be do ma we bi didi mame we de kabi mo odo na nyefe me se mame me yanka me no ne go de so pese me no didi bo man e chena ye be didi abo chena me no be didi abo it's a promise se wo ngwa mpie nko ade me no be didi abo dini na it's a done deal. Tomorrow we eat together. And we eat together. Why not? Drink the soup. Drink the soup more. Yeah. Drink the soup. Mema ensuswa no. Griefs small you know. Ha mema ni komu. Ensuswa no. The bro for dinner no. Nsa nkwanka once na bi atum. Se na nkamesi amene na fra no. Once mo mu se nkwan ehwamasa na omoti o. Se mamone no komu. The Jawari na gugu na akasi ni diago. Favorite na my ama.